انجمنا من بجي دست بقونا غداویج اپراسیون رزگار کرنه دکه و چتاین داعش بدهان سیویلین کرد و عرب لباشر جرابلس بنچاو دکه. پیاده مالبات شهیدان استقلال دکه و به چاودیری هیزن اسایش ایریشی بارگهن انا کس دکن و آلا کردستان دادخن جیر و دبیجن انا کس و داعش وک هفن. بیست سیویل قربانی انتوباران رژیم لباجار ادلبه و آلمانیا دوزا در باسکرنا آلیکاری مروواهی بو حلب دکه. دوباره سلاو وزیر دروایی آلمانیا فرانک والتر شتاینمایر دوزا در باسکرنا آلیکاری مروواهی بو دورین شهر لحلب کرد. شتاینمایر ده پیوینک روزنامه وانی دا خواست کریه که آلیکاری مروواهی به سرپرشتی نتونیک وی در باسی دورین شهر لپارێزگەها حەلەبێ ببن و ئانی زمان کۆدەڤە گیهاندنا وان ئالیکاریان نەدریا هێزن دژبەریە رەبە. ji aliyê xwe şandeyê taybetiyê netewîniyek bûyî bû Sûriye Stîvandî mistûra ragîhandiye ku heyama sê demijmêrin agirbestê li Helebê kêm bû gihandina alîkariyan. Dê mistora piştî civîna grûpa gihandina alîkariyên mirovî yên netewîniyek bûyî bû Helebê dazanîn کو زیدبونا تفگرا لشگری لحلب باندور لجیانا ولاتین وکریه و آنی زمان کو ده هیاما آگربست سه دمجمیران بو گیهاندنا آلیکاریان مروواهی لحلب کیمه و اپراسیونا گیهاندنا آلیکاریان بو پیوستیا دروژان هیا. درباره روشا میدانی لسوری لباجار حلب لیواء ارتش الفتح گری جمعیات لدردورا طاقه الراموس دست هیزن رژیم درخستیه اول باجار ادلبه جی 20 ولاتین سیویل ده توپاران فروکین رژیم دا جیانا خوشدستانه رونین بیتر دویر راپوریت. لپارێزگا حەلەبێ ئۆپەراسیۆنێ لیوایەن ئارتێشا الفەتەح لە دژی خاڵ و بارگەهێن هێزن ڕێژیمێ لە دەردۆرا تاخا ڕاموسێ بەردەوامن. ئارتێشا الفەتەح دداخویانیەکێدا ڕاگەهاند کو دە هەیاما 24 دەمژمێرên بۆریدا لیوایە نوێ گرێ جەمەیات و هەمی خاڵێن کو لە تاخا ڕاموسێ کەتبوون دەست هێزن ڕێژیمێدا ڤەگەڕاندن. هەروسا لە ئالیێ ناوچەیە داباغات و گرێ مەحروقاجی یێ لە نێزی ناڤەندا ڕاموسێ. لیوایەن الفەتەح هەوڵدانên پێشکەتنێ یەن هێزن ڕێژیمێ و چەکدارên حەزبەڵڵا بەرسەفدان و دا ئەنجامە پێفچوونان دا هەژمارێک لەشکرên rejîmê hatin kuştin û hin tank û cebilxaneyên wan jî hatin têkşikandin. Ji aliyekî din ve li başûrê gundewarê Idlibê de heyama pêşketinên artêşa azad de li hember hêzên rejîmê. Îro danê sibehê firokeyên rejîmê bajarê Xanşêxûn bi hejmarek êrişên asîmanî armanc kirin û di encamê de 6 sivîlan ku di nav wan de sê zarok hebûn jiyana xweşdestdan. نوچگهان اورینت نیوز جه ادلبه راگهانده گل باجار الدانا جیه به سر باکور گندوار ادلبه و بکه ماهی 14 سویل ده انجامات و باران فروکین رژیم ده کوپرانی آوان جنوزارو کامبون جیان خوشدستان او به ویکه هجمارا قربانی انتو باران رژیم به سر نافچه ام پارزگاه ادلبه و ده هیاما 24 دمجمیران ده گیها 20 سویلان ده همان دمه ده لگندوار شامه جی توبارانا هیزن رژیم او چکدارن حزبالله به سر بارگهن سویلان ده بردوامه. تورین راگهاندن این شامه ده نزانین که ایرودان سبه چکدارن حزبالله تاخین باجارو که مدایا به بیتری چل موشکان آرمانج کرن. ده انجام ده سیجنان جیانا خوشدستان و هجمارک سویلندن بریندار بون. هروسا لباجار زبدان جی هنچالکوانان راگهاندن کوژینه که بگوله سکوانن حزب الله جیانا خوشدسته و لگوری هنجدرین خوجهیه تو بارانا چکدارن حزب الله و هیزن رژیم بسرگند و باجارن گندوار شامه و تانها بردوامه. پشتی 2 سالان بسر ایریشن هفگرتن ناونتوی لدجی داعش فرمانداری که امریکا دبیجه کوری خستنا تروریست لعراق و لسوری گلکی لاواز بویا و هجمارا چتین وی جه 45,000 داکتیه 15,000 چتی. اوه 2 سالن گو فروکین هفگرتنا ناونتوی ایریشن خال دجی رخصنا داعشیات تروریست لعراق و سوریه پیکتینه. لوی باره هفگرتنا ناونتوی داخویانیک لسر انجامین ایریشن خو بلاف کر.
هفپیمانیا ناونتوی یا لدجی داعش راگهاند گو داعش لعراقی و سوریه لاواز بویا و 30,000 جچایته نوی کم بونه. فرماندار هفپیمانیا ناونتوی یا لدجی داعش جنرال شون ماکفارلاند جه مدیایا امریکی را گوتیا گو اپراسیون و ایریشن وان لدجی داعش لسوریه و عراقی در بین گران لداعش دانا جبرویجی داعش پری لاواز بویا. جنرال ماکفارلاند هر وها گوتیا گو هجمارا چکدارین داعش لسوریه و عراقی جه 45,000 دا کتیه تن 15,000 اف جی نشان داده گو داعش هاتی اشکناندن و زیانین پرمزن جی گهشتنه ده. لگوری وی فرماندار امریکی گو داعش ده تواهی آنین شرده به پاش ده ودکشه و هیزن گل عراقی و سوریه لدجی داعش شردکن گلکی به پیش ده چونه لداعش تانها جی گفه. فرمانداریا هفپیمانیا ناونتوی آنی زمان گو داعش هین به تمامی نشکستیه و گوت گو جبرویجی دبه گو داعش تکتیک و شواز نو بکاربینه و دست به ایریش نو بکه. تیزانین گو لعراق و سوریه هیزن کردی پیشمرگه و شروان یپگه و یپجه به پیشتگیری امریکا شر داعش دکن و کاریبون سرکفتنین مزن به دست بینن و هینجی همان هیز دانین شر دانه و هینجی دشکناندن ریخسنا داعش یا تروریست دا بردوامن. لی باکوری کردستان هاتا را گهاندن کل نصیبینه ترمبیلک پولیسین ترکی راستی ایریشکی هاتیه کد انجام دا پولیسک هاتیه کشتن و یکی دینجی بریندار بو. جیدرین چاپمنی را گهاندن کل تاخا صلاح الدین ایوبی یا لباجار نصیبینه. گریلاین پکک ایریشک بچکن سلوک لدجی ترمبیلک پولیسین ترک کل دور دگریا پیکانی. دا انجام و ایریشه دا پولیسک هاتا کشتن یک جی بریندار بو. هر وها لگودی آگاهیان که دو شروان پککجی دوی بویره دا جیان خوش دستان و پشتی بویره لحریم اپراسیونک برفره ها دست بیکرن. هر لباکوری کردستان لسر بینکارتین تکیلین ده تقینه دا که بریا دروجان لنیزی پرا ده دری یا نافچه سوری آمده پیک هاتب و هجمارا کس هاتن بنچاف کرن. لگوری آگاهیان بربدست که پشتی تقینا که تیدا 5 کس هاتبون کشتن 12 جی بریندار ببون هیزن اولکاریا ترکی اپراسیونک لگرینه دابو دست پیکرن و تانها 10 کس لسر و بنگهه هاتنه بنچاف کرن و او بر ریوبری اولاهی یا آمده و هاتنه وگو هستن. لباکور ام هرن روجلاتی کردستان هاتا را گهاندن کد هیاما 5 حیوان دا 53 کلوپرین کرد یعنی کن لسر سینور کارک قاچاقی دکرن جعالی هیزن ایرانی و هاتن کشتن. سازی مافیا مروان آ کردستان ده داخویانیه که در را گهاندیه جه نوروز ایسال حتی نها هلیکیم 53 کلوپرین کرد یعنی روجلاتی لسر سینور جهیلا هیزن ایرانی و هاتن کشتن و 8 کسین دنجی بریندار بون. سازی مافیا مروان آ کردستان دیار کریه که او کل پرین کرد جبر بلنگازی و بیکاریه بر خوددان سینور لی راستی ایریشا هیزن ایرانی و هاتنه. دولت ایران ناهیل مالباتین کشتیان سردان دادگه جی بکن و لگوری سازی مافیا مروان یا کردستانه هنک جاران پرین و فشکا که کل پر پیتین کشتن جمالباتن وان شهیدان تیستاندن. رژیم ایرانی و پشتی نیزی دو حیوان دیسا نافچه صدیقانه لباشوری کردستان و سردشت لروجلاته به بهانه هبونا پیشمرگه توپاران دکن. لو ما او توپاران بو صدما کوچبر کردن نشتجین کرد لهمان نافچه. پشتی بهترین مهونی و که جراوستاندنا توپاران ایرانی به سرگند و نافچین سینوری ین د نافبرا روجلات و باشوری کردستان ده دیسا هزین ایرانی توپاران خواه دوباره کرنه و او یک به بحانه هبونا شروان پیشمرگین روجلات
لگوری آگاهیان جدوه دان سبه و توپخانه ایرانی دورا سیدکانه یا باشور کردستان به بحانه هبونا پشمرگین روجهلات دابر توپان و او توباران تانها دوم دکه. درباره و توباران سرکرده کی کرد جو باشور کردستان دازانین گوجبر توباران زیان کمزن لخلک و دوره کتیه و مطرسیه کمزن لسر سینور کردستان چه دبه. توباران ایرانی نتنه لسر نافچه سیدکانه بو لیبله توپخانه ایرانی نافچه در دورا سردشت لروجلات کردستان او جی توباران کرن لوما بو سدما گونشتجهن کرد لوان نافچه کوچی نافچه دن لروجلات کردستان بون جبر مطرسینا گو توپین رژیم ایرانی بگهجوان و مالنوان توپخانه ایرانی بارگه و ناوندین پارتیا دموکراتی کردستان ایران و پشمرگین روجهلات جی دکنه ارمانجا خواه و ده انجام ده تانها تنه زیان مزن ین مادی هبون. لعراق لپارێزگەها ئەلئەنبار هێزەکە هەفبەج ji پێشمەرگە لەشگەرین ئەمریکی di ئۆپەراسیۆنێکە تایبەتە فەرماندارێکی مەزن یا رێخستنە داعشê کوشتن. Rêveberiya têkberîna terûrê ya girêdaya Encûmena Ewlekariya Herêma Kurdistanê di daxuyaniyeke de ragihandiye ku di heyama 24 demijmêrên borî da li navçeya Elqaim ya bi ser rojavayî parêzgeha El'enbar va tîmeke taybet ji hêzên pêşmerge û leşgerên Emerîkî operasyoneke hevbeş li dijî Daişê pêkanîn. Devê operasyonê da hêzên hevbeş fermandarê Daişê ye bi navê Casim Mihemed El-Cubûrî ku ew berpirsê giştî yê mal û milkên rêxistina Daişê bû hate kuştin. Li ser tevlîbûna hemwelatiyên cor bi cor nav refên hêzên Kurdî da Amoşxaneya Diyalog ya Stratejîk ya Brîtanî ISD aşkara kiriye ku nîvê kesên beyanî yên ku dixwazin şerê Daişê bikin tevlî yekpege û pêşmerge dibin. Di raporeke xwe da Amoşxaneya Brîtaniya Institute of Strategic Dialogue ku cihê wê li Londonê zelal kir ku hemwelatiyên beyanî yên dixwazin şerê Daişê bikin ji sedî sû yek tevlî nav refên yekpege dibin û ji sedî bîst û du jî tevlî nav refên pêşmerge dibin. Heman Amoşxaneyê di rapora xwe da nîşan kiriye ku tenha hemwelatiyên tevlî nava şervanên Kurd bûne ji 26 welatên cîhanê ve hatine û bêhtira wan welatiyên Emerîkî ne. Hejmara şervanên Emerîkî nav refên hêzên Kurdî da 114 şervan derbas kir û tekez kiriye ku hejmara dawî ya şervanên beyanî nav hêzên Kurdî da bêhtirî 300 şervanî beyanî ye. Li Başûrî Kurdistanê li ser sînorê navçeya Xormato di navbera hêzên pêşmerge û terorîstên Daişê da şer derketiye. Li gorî agahiyan ku terorîstên Daişê êriş birin ser bargehên hêzên pêşmerge yên li nêzîkî gundên Zerga û Pîr Ehmed ên bi ser navçeyê Xormato va lê ew rastî bersevdaneke tund hatine û şer di navbera wan şervanên Kurd da derketiye. Lê armanca çekdarên rêxistina terorîst a pêşketin li deverekê têkçû. Jêderekî ji Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê duh êvarê ragihandiye ku Amerîka alîkariyên darayî bo herêmê şandine da mehaneyên pêşmerge bidewan û ev gav li gorî protokola leşgerî ya bi navbera her du aliyan da îmzakiriye hat. Wezîrê Pêşmerge Cebaliya wergotiye ku dê di hefteya bê da mehaneyên tîrmehê li ser pêşmergeyan belav bibin û alîkariyên Amerîkî gihîştine hikûmeta Herêma Kurdistanê. û Wezareta Darayî berpirsê belavkirina mehaneyan e. Cebaliya wer diyar kir ku li gorî protokola leşkerî di navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê da dê mehaneyên beşek ji pêşmergeyên şerê rêxistina Daişê dikin ji hêla Amerîka ve bêteşandin û beşê din jî ji hêla Herêma Kurdistanê ve ye û tekez kir ku ew hewl didin da mehaneyên hemû pêşmergeyan peyda bikin. Hêjayê gotinê ye ku Wezareta Berevanî ya Amerîkî û hikûmeta Herêma Kurdistanê bi amedebûna Serok Mesûd Barzanî protokolekî leşkerî ji 12 tîrmeha bihûrî ve îmza kirin. Hunera şîvakar dikare bibe dengê mirovatiyê. Nexwazim di vê demê de hunermend Behrem Hac û
رنگ و هستن خوا دیاری مروواتی دکه و تابلوین خوژی لجیهانه بتواهی بلاف دکه نوچگیهانه ما مکسیم عیسی سردان ویکریه و اف راپورجی لسر کار و خبات وی آمده کرد. لگوند درونی لکردستان سوریه خودی اودایه. هنرمند شبکار بهرام حاجو جوانی آخواه لسوریه بوراند. پاشه بر خدا یوغزلافیای و داویه لألمانیای بجیه بو. خوندنا شبکاریه لأکادمیا دسلدورف الألمانیای بداوی آنیه. حیا آنها بگیمانی 86 پیشنگه لسرانسری جیهانی چه کرنه. کاری من هر جار سر انسان بو انسان بجیانا خو تعداریالی قبول پیشی دسپیک کاری من سر ولات بون هیچ گود بیرامد بون ذکریاتی یه ولاتی گود دهاتن بیرامد یه گنده می دیرونه یه قامشلو یه جزیره سوریا بشترفه تالی از چند جار از هات مشامه یعنی تف ذكرياتي وكبي بيشي ولات من بيشتري تالي موضوع تماما بو انساني بيشتري كارثه مازن ياغو هاتا ولاتي مال سوريا خرابور بهرام حاجو دكاري و تابلو ينخويا بكدنجي مروفاتيه و بتايبت بيشتي قيرانا سوريه قوي پر آليكاريا پنابرين ولاتي خواه گر براسي سالا 2011 تالياوينا از چوما قطر والقلق برادر مال ويدري ما او وطن يتفتح للحريه مهنجي هريكاريا سوريا كرو كاري من هات نفروتن وما تبرع دانش بنا لاجئه وسالا 2012 2013 از جاري كريتر بتلفزيونا المانيرا از چوما زعتري از چوما اردني وبمرا هاتن مالويدي ما هريكاري مهنكي داوانا وما وضعية بنابري يجوج باز دانش سوريا لزعتري بوضعي وانا قلكي نقوش بنجي دسبيك بو دبن كوناد حتى انا هاش دبن كوناد انا اللي هنجي يعني قلكي كيم بون وكتب باجير كما سورات قرتن يجو باز دابون نافا باجير ده يقول لبنابري يقول لاغري زعتري بون لألمانيا يجي آليكاري پنابرانه و هر دمه دوست و حواله زاروکانه بریا دمکی لگل سروکاتیا پولیسین باجار منستری و زاروکین پنابر تابلوی کمزن آماده کر. رامان ئەوە گۆکارێک مەبهەورە گرێ بدە پۆلیس کەسێن ji zû ve li vir dijîn yên ku ji nû ve hatine û herwiha zarok ew ê bi hev re tabloyekê amade bikin bi hev re bixwin û vexwin nîgarkêşan sînoran derbas dike û me tevan dicivîne بهرام حاجو وکه هنرمندکی شیوکار تابلوین خواه دخه راجکاریا مروواتیه ده و برنگین خواه نامین آشتیه بلاف دکه دوی او قاسکار و خبات دواری هنر شیوکار ده هنرمند بهرام حاجو دوی وارده هی بردوامه و دبینه که صدما سرکفتناوی حلوستاوی یا مرووانه لسرانسری جیهانه مکسیم عیسی اورینت نیوز بونستر در راپور ما داوی داشته در خواجهی جباجر قامشلو را گهاندن که آلیکاری نتوانی اکبویین که گهشتن قامشلو هجماروان نیزی 28,000 سلکین خوارنه یا ولگوری آگاهیان که بهتروان سلکان هینجی دبارگهن رژیم سوری دانه و نحتنه براف کرن. جدما گونتوین یکبوی دمها تیرمها بوری ده راگهاند بو گودی آلیکارین مروواهی دریا بالافرخانه قامشلو را بشینه نافچین روژاوای کردستانی هاته تکسکرن گو او آلیکاری دی تنه دریا ریخستن و کسین آلیگرین رژیما بعثیره ورن بلاف کرن و تا آلیکاری ناگهیجن نره و بریا خسر و نجی ریخستن مروواهی و ین سویل لحرمه لوما او یک بوجه نرازی بونا خلکه جبر و لگوری گوتن آوان دی رژیم وان آلیکاریان بدزه و تنه لخواه و آلیگرین خواه بلاف بکه نخاسم پشتی تشت گول شام حلب و حمسه چه بونه ده همان دمه ده هات راگهاندن گو آلیکاری نتوین یک بوی ینگو گهشتنا قامشلو گهشتنا نیزی 28,000 سلکن خوارنه او جی جتیرمها بوری و دسپیکریه لگوری جدرن خوجهی او آلیکاری دریا 48 فروکیان را گهشتنا بالافرخانه یان اجتماعی لباجار قامشلوی و او یک بشک جوه پرامروواهی کو نتوین یک بوی خواست جشاما پایتخت بگهینه باجار قامشلو دا لسر کسین خزان و حوجدار ورن بلاف کرن
وان جدران دانزانین گوهر سلکک خوارنه جشکر ساوار چای برنج و شیر زاروکان پکته هروها هن پیوستین خزمتی ین جیانه مینا کون و مسینن آویجی پکته و دیدریا هیوا سوریا سوری و رخصنن گریدای رژیما بعثه ورم بلاف کرن لتانها گاوم برچاو چه نبونه و لگوری آگاهیان بهترا وان آلیکاریان هیج دبارگهن رژیمه دنه. ده داویه دا دوباره کرنا سرنوچه انجمنا من بجه دست بخونا غداویج اپراسیون رزگار کرنا باجیر دکه و چتین داعش بدهان سویلین کرد و عرب لباجار جرابلو سیون چاف دکه. قیاده معلومات شهیدان استقلال دکه و بچاف دیلیا هزن اسایش ایریشی بارگهن انا کسا دکن و آلا کردستان دادخن جیر و دبیجن انا کسا داعش و کهون. بیست سیویل قربانیان توباران رژیم لادلب و آلمانیا دوزا درباز کرنا آلیکاری مروواهی بو حلب دکن. بولتنا کردی بویا وی بداوی هات دم باش.